kuri uyu wa gatatu tariki 28 Gicurasi 2025 Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yamuritse ku mugaragaro umushinga musha w'ubwirinzi bw'igihugu witwa Golden Dome. Uyu mushinga ugamije kurinda Amerika ibitero by'ibisasu bya misile cyane cyane ibifite umuvuduko ukabije, yama misile nyine abarenze ntibishobora kuraswa cyangwa se ntibishobora kuraswa biva mu isanzure. Iyi Golden Dome rero ni gahunda y'ubwirinzi bw'igihugu igamije gukumira ibitero by'ibisasu bya misile harimo n'ibifite umuvuduko ukabije n'ibishobora kuraswa biva mu isanzure. Uyu mushinga uteganyijwe gukorwa mu gihe cy'imyaka 3 ukazatwara miliyari 175, ariko abasesenguzi bavuga ko ushobora kugera kuri miliyari 542 mu gihe cy'imyaka 20 bitewe n'uburemere bw'uwo mushinga. Uyu mushinga uzayoborwa na General Michel wo mu ngabo z'ikirere za Amerika, Special Force, kandi ibigo nka SpaceX, Martin n'ibindi byinshi byatangiye kwiyamamaza kugira uruhare mu ishyirwabikorwa by'uwo mushinga. Hanyuma rero ibihugu bikomeye nk'Uburusiya, Ubushinwa, Korea ya ruguru byamaganye bikomeye uyu mushinga. Korea ya ruguru yavuze ko uyu mushinga ushobora guteza intambara y'ibisasu bya kirimbuzi mu isanzure, ikawita ubugome bwa Amerika bwuzuye ubwibone. Uburusiya n'Ubushinwa byatangaje ko uyu mushinga ushobora guhungabanya umutekano w'isi kuko ushobora gutuma habaho irushanwa rishya ry'intwaro mu isanzure. Ubushinwa bwavuze ko bushobora gutuma habaho irushanwa rishya ry'intwaro mu isanzure igihe Uburusiya bwavuze ko bushobora guhungabanya umutekano w'isi. Abasesenguzi bavuga ko uyu mushinga ushobora gutuma habaho irushanwa rishya ry'intwaro mu isanzure ndetse ukaba ushobora guhungabanya amasezerano mpuzamahanga arengera isanzure. Perezida Trump yatangaje ko Canada ishobora kwinjira muri uyu mushinga ku buntu, ariko gusa nibiba leta gusa Canada niyemera kuba leta ya 51 ya Amerika. Niba idashaka kuba leta ya 51 izasabwa gutanga miliyari 61 kugira ngo yinjire muri uyu mushinga. Minisitiri w'intebe wa Canada Mark Carney yamaganye iki gitekerezo avuga ko Canada itagurishwa. Ibi ni ibintu byateje impaka rero. Abasesenguzi bagaragaje impungenge ku bijyanye n'uyu mushinga. Ikiguzi bavuga ko ushobora gutwara amafaranga menshi cyane ndetse ukaba ushobora kugera kuri miliyari 542 mu gihe
cy'imyaka 20. Tekinike hari impungenge ku bijyanye n'ubushobozi bwo gushira mu bikorwa uyu mushinga, cyane cyane mu bijyanye no gukumira ibisasu bifite umuvuduko ukabije. Amategeko mpuzamahanga hari impungenge ko uyu mushinga ushobora guhungabanya amasezerano mpuzamahanga arengera isanzure, cyane cyane niba ushiramo intwaro mu isanzure. Icyo bivuze ku rwego mpuzamahanga, uyu mushinga ushobora gutuma habaho irushanwa rishya ry'intwaro mu isanzure, ndetse ukaba ushobora guhungabanya umutekano w'isi. Ibihugu bikomeye nk'Uburusiya, Ubushinwa na Koreya ya ruguru byamaze kugaragaza impungenge zabo, ndetse bashobora gufata ingamba zo gukomeza kongera ubushobozi bwabo bw'intwaro.